zaburi 150. Imbaraga zawe Zaburi 150 umurongo wa mbere haravuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire no mu itazaniro ry'ubushobozi bwayo, muyishimire iby'inkomezi yakoze, muyishimire nk'uko bibereye ubukuru bwayo bugize gute Bibiliya mugira muyishimishe ijwi ry'inzamba, muyishimishe inanga, muyishimishe ikembe n'inanga, muyishimishe agashako k'ingoma n'imbyino. Murabona ko kubyina nabyo birimo. Nubona tubyina ntuzovuga ngo nibyo twiyadukije. Muyishimishe imbyino. Muyishimishe ibifise imirya n'imyironge, muyishimishe kuvuza cyane ibyitwa amatowazi, muyishimishe kuvuza amatowazi mu ijwi rirengera. Igihumeka cyose nigishima Uhoraho. Haleluya. Igihumeka cyose iyo kiva kikagera, igihumeka cyose gishimira Uhoraho. Imana mu bumana bwayo byari kuyorohera kukugira inkoko. Iyo ishaka iba yarakugize inkoko, iyo ishaka iba yarakugize imbwa ukadutoragura hariya ku cyavu, ariko yakugize umuntu, yakugize umuntu w'igitangaza. Ishaka baranabwira yari kukugira agakwavu, Imana yakugize umuntu, muyishimire ku by'inkomezi yakoze, muyishimire iby'inkomezi yakoze. Ishaka ari kukugira impene, tekereza uri impene rero sasa, ariko uri umuntu uremye mu ishusho y'Imana kandi uremye mu buryo bw'igitangaza. Tekereza uri inkoko nk'uyu mwana, barakuriye, yakugize umuntu. Iyo udashima ngo wabuze ibyo ushima, genda kwitegereza. Kandi n'ubu iyo bishaka uzubaze Nebukadineza umwami akomeye, ngo ubwonko bwiwe burahinduka, atangwa kwiyumvira nk'igikoko, abona kuba umwami ntibikwiye. Yari umuntu ameze neza, yicara ku ntebe y'ubwami, igitondo kimwe yumva akwiye kujya kurya ibyatsi, kandi bica biremera, atangwa kurisha. Agira esitoma nk'iy'inka, atangwa kurisha ibyatsi. Umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, imyaka itanu, imyaka itandatu, imyaka indwi, ari mwisha. Ariko basha ngwinza ama
gusa urabe. Haleluya. Imana ubunyene vyoyorohera, nuze wigira igitangaza wewe, vyoyorohera kuko iyo jenga ajya mwire barabara nkabona abantu begeze inzu z'amabuye, hagati mwebwe arico mutazi ngo muyishimire ku by'inkomezi yakoze. Dushimire Imana yaduhaye Yesu, shimire Imana yaduhaye agakiza. Imana yoba yakugaburiye itakugaburiye, yakwambitse itakwambitse, ukwiriye kwishimira. Nebukadineza ngo imyaka 7 ayimaze ariko ararisha mw'ishyamba ngo ubwenge buragaruka. Muzi ko yamaze imyaka 7 ari mw'ishyamba, igihugu iyo kiva kikagera yatwara ibihugu birenga 127 byose bitazi ko Nebukadineza yagiye, bazi ngo akubitiye aho hanze araje, bazi ngo nahana akubitiye araje, nawe arahi inyuma kuri pubere ahantu bata imyavu, bajya ibyo basigaje bakaza kubita inyuma, ari hari agatora ibyo basigaje akaba ari byajya, akongera akarenza ko ibyatsi, hagera yanyote bakaja mu mazi kugira igikoko kijya kunywa amazi mw'ishyamba. Yamutekereye umve wa mugabo n'umugore ntiyarazi ko umugabo yagiye, abana ntibari bazi ko se yagiye, ubwenge bwagiye kugaruka imyaka 7 iheze. Yikanguye yabaye nk'umuntu yarakubitiye inyuma. Tuyikomera amashi yo Mana irakwiriye. Imana ikwiriye gushima. Iyo tuvuga ngo twashizeho indwi yo gushima, nuko twibuka ibyo Imana yadukoreye, ko twibuka ko twari abantu basanzwe ikaduhindura abakozi bayo. Umviriza, uri umukozi wa, uri umwana w'Imana, ndetse urengeye no kwitwa umukozi, uri umwana w'Imana. Birivuga ngo yaratuzamuye gato, habuze gato bitunganishe nayo, habuze gato n'utudogre dukeya gusa yisigarije nk'Imana, ariko wewe ntuzi icyo uri. Haleluya. Imana ushaka uyishime, nutayishima inyoni zizoyishima, ibikoko bizoyishima, wowe nutashima yariremeye ibyo kuyishima. Haleluya. Imana ifise ibikoresho. Urana ibiti bigira guke bihuha gucya, beko baravuga ubukuru bw'Imana, beko baravuga ubukuru bw'Imana. Atuweruweruwe umwamenye n'ingabo, isi yose yuzuye icyubahiro cyiwe. Imana urabona ziriya fi ziri mu mazi ko zingana. Narababwiye menga hari hirya y'ejo, ifi zonyene zihari zisumba ubwinshi abantu, zose irazitaho, ikitaho akanyegeri, ikitaho umuserebanyi, ikitaho inzoka, ikitaho intambwe, ikintu cyose cyitaye. N'insazi, urabona ya nsazi, wari uzi ko insazi, reka ndaguha akarorero, insazi nini, dufata akanyegeri gafise umutima, gafise estoma, gafise amahaha, gafise amagufa,
zagize umurongo zigenda. Uramaze kubona urutozi rwagonganye n'urundi? Simwe mumeze gute? Iyo zigenda biba ari ibihumbi by'intozi zigenda zinyuranga, zimwe ziza izindi zigenda, nta rutozi rwiga rugonga rugenzi rwawe. Zirabisanya. Imana ubuzwa n'iki gushimira Imana? Ibiboneka ari ibintu biboneka. Reka ndabereke akarorero kamwe. Muramaze kubona ukuntu ama egre afata amafi mu mazi, cyangwa ama egre ukuntu afata imbeba cyangwa nk'ikindi gikoko ku isi. Imana yagihaye ubushobozi, ububasha. Egre iri hariya ku metero nk'igihumbi ikabona imbeba hariya hasi, ifise amaso amurika iri hariya ku birometero igihumbi, ikabona akabeba kariko karagenda hasi. Iri hariya hejuru iramezira tana espace. Haleluya. Ikamezi igaharura umwanya iza kuhamanuka, igaharura n'amametero iyo mbeba izoba igiye. Tuvuga ko imbeba n'ibiri hano iri kiragenda. Iyo egre iri hariya ku mametero iramenya muri yo, iramenya ngo nimanuka ningoroka nk'ibuye imbeba izo bimaze kugenda imetero zibiri, igakoroka ikorokeraho ya mbeba igeze, igahita irifata. Kandi yikorotse ntihusha. Iyo imanutse iba yahejeje kumezira umwanya iza kuhamanuka. Nza kuhamanuka umunota nk'uyu munota izo bimaze kugenda imetero 20 cyangwa imetero imwe, igahita igafata, igahita izamuka nk'umuravyo hejuru. Ibyo byose n'ububasha bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse birazunga. Hari ukuntu bikora iyo utegetse Yesu, iyo utegetse biratungana. Reka nababwira akantu kamwe gusa tujye dusenga Imana, dushimira Imana. Kamwe gusa. Wewe iyo uriye ibyo kurya, Imana yaremye estoma, irema n'izindi parti ziri mu mubiri. Irema igitigu, irema igitigu gifise akazi ko gukora iki? Igaca urana estoma, ariko Imana ni gitangaza basha. Umukozi Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora. Estoma igafata bimwe ikabihereza igitigu, igitigu kikabihingura nabyo. Ariko basha, haleluya. Estoma ikayungurura, igafata amagufa amabuye ikayahindira mu gasaho yaremye. Imana ni gitangaza. Yararemye agasaho kazojamwe amabuye, kakabika amabuye wagiuramira. Tuyicubahiriyo Mana yakira hambaye. Bimwe ikabibwira ngo mwebwe cahariya mwamabuye mwe,
igafata ibindi ikabibwira ngo mwegenda musirikire mu mubiri mugaburire umubiri, igafata ibindi by'ibideshe ikabibwira ngo mwebwe muze gusohoka ku mugoroba. Kandi kimwe cyose kikamenya inzira kiza kujana. Amazi unyoye yayaremeye amafyigo. Haleluya. Ko Imana tuyizamurira icubahiro irakomeye, dufise impamvu zo kuyishima. Amafyigo akayayunguna agafata amazi adakenewe agasohoka akagenda, ayandi agasirikira mu mubiri. Ubwo ni ububasha bw'iki? Bw'Imana. Mana mana izo ni imbaraga zawe, mana mana izo ni imbaraga zawe, mana mana izo ni imbaraga zawe, mana mana izo ni imbaraga zawe. Reka mvuga kandi kantu kamwe gusa, kamwe gusa. Ubu wewe urabona ko wicaye mu cyumba cyawe aho uryama urahabona, ahantu uryama uraza ahantu wasize Bibiliya cyangwa ikindi kintu aho wasize, uraza ahantu wasize ikintu cyose ugipanze, kandi wicaye aha kandi wicaye no muhira kwitonga iwanyu. Uraza ahantu hari igiti cy'umukaratusi, uraza ahantu hari igiti cy'ivoka. Ibyakubaye ko mu myaka 20 byose ubibona nka filime, vuga ngo ni servo. Byose igenda ibipanga hano, ibyiza wabonye, ibibi wabonye, kandi byose ikabisitoka neza. Diske yawe ntirigera yuzura. Diske yawe ajya dufise imashini turayikoresha, iyo yarushe turayiformata, ariko umutwe wawe kuvuvutse ntabwo turi Imana ntigera iguformata. Ndakugire gute wewe, ndakugire gute kugira ngo wumve impamvu ukwiriye gushima Imana? Diske yawe, diske D, vuga ngo diske D iri hano. Kuva umenya ubwenge ntiruzura, uzorinda upfa uja mu kuzimu itaruzura. Mana mana izo ni imbaraga zawe, 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 mana izo ni imbaraga zawe, mana mana izo ni imbaraga zawe. Iyashumbira ntirigereja mujisha, yashizeho utu tugohe utu tugatsengwa ntiwinjire utu nakindi yaturemeye. Tekereza imyaka
umushatsi nturashira. Bakumwa umushatsi ugumuzamuka, inzara ugumuca buri munsi, ariko ziguma zigaruka. Mana izone imbaraga zawe, mana izone imbaraga zawe, ay mana izone imbaraga zawe, mana izone imbaraga zawe, murabona imashini isya ibyo kurya twariye niki ni estoma, umushishito. Ziriya mashini zisya ibigori, zisya umuceri, zisya ubududu, amenyo yazo arashira kandi n'ivyuma arashira, bakagenda bagashiramo ayandi. Amenyo y'imoteri yawe yo munda kumaze imyaka 40 urigera uhindura. Hariho yindi piyesi barigera bashiramo amenyo yawe. Abatagize ikibazo mu menyo aveyo, imyaka ashobora kumara 50, 60, 70 asekura buri gitondo buri mugoro, nahera barira umuyaga nkuba Imana ikoresha kwizindi moteri zose bakoresha kura bakaenda gucomeka muri ejiteso. Esoma yawe icometse, ngo icometse mu Mana. Haleluya. Ariko Yesu ufise impamvu zo gushima. Nango naburaye bunageze, waburaye ari kuri cyariho. Ngumugabo yamevye kazima atakumenya ijisho, yagusize uri muzima, yaguhevye. Iyi Imana iguheba nayo ngo umugabo ngo umugore ngo data, biraba ngo naho data na mama bona uhora hazonyitorera. Bivuze iki akwije ko ngo niwe yaragutunze, utunzwe n'Imana. Nakuve ko akagusigariza Imana yawe, nakuve ko agusigariza Imana yawe. Ngo naka ngo yampevye, ngo umugabo yapfuye kaza mutajanye wasigaye, ko wasigaye abagiye bajanye nabo bose bakagenda. Davise ari umukobwa, umukobwa ni umwana wo kwa mama wacu, yakuriye iwabo wabaye Enoke ari ngaha. Uwo mwana yasigaye wenyene iwabo, se nyina bakuru biwe batoya biwe bose barapfa, asigara wenyene. Rero igihe usanga umenga yacanganye yaparanganye nkamure
ababwira ati wewe hari icyo utaramenya ngo nuko usigaye wenyene. Iyo ugenda nawe warasigaye, niwe baye imfuvyi wenyene. Twese twabaye imfuvyi, twariremyemwe ivyizigiro, turabaho turakomera. Ngo sigaye cenye, usigaye kazima wasigaye. Abagiye basumvye iki? Bene wanyu bagiye, wewe basumvye iki? Ko wasigaye wewe. Irememwe ivyizigiro, wirememwe ubuzima kutapfuye. Ko wasigaye biracashoboka ko Imana wewe yo kurema mwihanga. Musigaye cenye, abatasigaye ambaza asigaye itongo rigaragara. Uwo bazana imbere hafi abakazuka bakagaruka bo guseka. Munacho office, nacho office. Ukeneye iki? Ukeneye umuduga, ukeneye iki? Ukeneye inzu. Gendo baza bafise bararira, bafise ngora. Ubwo uritekaniye wifitiye amahoro. Na stress. Hallelujah. Ibyo itaraguha suko itobiguha, suko byoyinanira kubiguha. Byose n'ubutunzi bwahe iyo shaka mu gitondo kimwe bwoca uvyicayemo. Umva ndababwire mw'abantu b'Imana mwe, ibanga rya mbere ryo gukomera no gushima, ugashima ibibazo bigihari, ukabisuzugura ugashima Imana, ingorane zigihari ugashima Imana, ibibazo wahejeje kubisuzugura. Haleluya. Vyinshi ufise byo gushima Imana. Hari umuntu nakiriye muri biro, yari yazanywe na Chantal, ujya mu kugaragara kamera, ni impumyi amaze imyaka menga kuva mu 2000 na kangahe gutyo atabona. Arambwira ngo kugira ngo mpume byavuye ku muti banteye, bagitera abantu imiti kwitako. Yagiye kwa muganga egwaye malaria, bamwandikira kinini arazinwa. Azihejeje acaduga rugura agiye ashishikara kuremba, agenda kwa muganga bahita bamukubitamo amaserumu. Ya miti iba uruhurikirane mu mubiri, ica iturira imitsi ituma abona. Wako wagiye mu bitaro, nabwiye ko nigeze kumara amezi 2 ngwaye, bantera amaserumu kubera ko imitsi itaturitse canke ngwishe kubwa amaserumu. Kora gwaye ugakira ukavayo neza, ukaja muri sale ya operation ukavayo neza. Abandi baguyeyo, hari abandi bagiye ntibagaruka ndugu yangu. Hari abandi bagiye ntibagaruka, hari abandi bagiye kwa muganga ntibagaruka. Si impamvu nyinshi zo gushimira Imana. Haleluya. Si impamvu nyinshi zo gushimira. Reka kubwira ibibazo, uvuga ibibazo, ahubwo vuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Vuga gukomera kw'Imana, vuga ineza y'Imana, vuga urukundo rw'Imana. Ikibazo gisuzuguze ivyo Imana yagukoreye ejo haheze, ikibazo gisuzuguze aho Imana imaze kukuvana. Ako ivyo ndiko navuga muravyumva. Hari abandi batazi, batamotegwa, atamenya ibinuka, atamenya ibimota, afise ibibazo bituma atamotegwa, ariko umenya ibiryoshe. Wewe yari karajya gusapfa kujya ntamenya ngo biraryoshe. Ibyo byose nta gaciro ubiha. Mureke dushimire Imana. Haleluya. Umusonga urankubise, kazima gukubise ni wahitira upfu. Wagukubise mugabo uragusigaza. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa nawe mukawera wamutumenyeshe. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa mana amuta, shimwa nawe
duhaguruke turavuga imbaraga, turavuga imirimo, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo, turavuga imirimo, iyo turavuga ishimwe ryawe, turavuga. Zamura ibiganza ushimire Imana. Turavuga imirimo, iyo twavuga. Abiringiye abantu, abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza. Abiringiye abantu, abiringiye abantu Barabahemukira. barabahemukira, Ese ndetse babahanga amaso bakabakoza. Wewe mwami, wewe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. abwituro Abikuzo Mana yacu, kuko urabizi. Wewe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu,
Zala. imbaraga zawe Mana Litosikaya. shifre ya Mana Turavu gishimwe yawe turavuga uhimbaze Mwami tuzamura ibiganza kumwe. Yesu Mwana Imana we uhabwe icyubahiro Mwami wewe tujue muka kandi ntoni tukoze uri Imana ishoboye, uri Imana itangaje, uri Imana ikomeye, uri Imana iri hejuru y'ibyo Imana, uri hejuru y'ibyo twita ko bikomeye, uri Imana uhabwe icyubahiro yabo imbaraga za Kristo mantali ubwiza bwawe Mwami munyemerere muzamura ibiganza. Yesu Kristo Imana we Mana ibi biganza nibyo kuvuga ngo tuributse, turafise umwuka wa reconnaissance, turibuka ibyo wadukoreye papa. Horiya babashi rabataladoska ritarandosika ya wow yo Satana aba yaratumize biruzwa, Satana aba yaratuyongobeje, ariko urukundo rwawe Mana niko rwatwimanye, urukundo rwawe papa niko rwatwimanye. Yesu Mwana Imana we ubwiza bwawe Yesu Mwami Yesu, munyemerere muzamura ibiganza. imbaraga zawe Mwami na kuinulia macho yangu kuinulia na kuinulia
yacu na kuinulia macho yangu Himbazwe Yesu kuinulia juu na kuinulia macho yangu kuinulia juu twakuinulia twakuinulia macho yetu twakuinulia Hallelujah. Kuna Mungu mmoja kama wewe. aya marira nayo gushima Mungu wa pekee. aya marira nayo gushima Mungu wa aya marira nayo kuvuga ubukuru bwawe aya marira nayo kuvuga ineza yawe kuabudiwa. Woo! Hallelujah. Oh. Oh. Hakuna Mungu kama Yesu wewe ni mwiza. Jehova. Yesu ni mwiza. Yes. Yes. Mwene data hari iminsi myinshi wafashe umwanya wo kurira urizwa n'ibibazo uyu munsi rira urizwa n'amashimwe wibuke aho ubura uyu munsi wibuke urwego uba urimo uyu munsi bamwe muba muri prison abandi muba muri bimuga abandi muba mwarapfuye abandi ariko agakiza karakiza mutima wanje himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanje ataba menshi mana we shima mana kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanje ataba menshi shima mana shima mana himbaza Yesu amina mutima wanje himbaza iyo mana unezerwe
saa 3 na umviza babwi ejo ni ku munsi wa gatandatu ni umunsi w'umwuzuro w'umuntu ejo uzobona ibintu utari bigera ubona iyo tuzatsa umuriro hano ibiyaga biyage ibibira bibire ibipfa bipfe ibikira bikire haleluya ejo mana turakoze utuntu dukeya ko kugushima naho tugaruka imijira bisi wadushiriye amasaha twari kubandanya mana ariko uvyumve ko turibuka turi ba bantu bibuka nabwo turi ba bandi batibuka uwite turibuka aho wadukuruje naho tugejeje haleluya ducuranga inanga tuvuze imyirongi tuvuge inshuti yakoze imirima mahanga bireba Yesu arakomeye ducuranga inanga tuvuze imyirongi tuvuge inshuti Yesu arakomeye yakoze imirima mahanga bireba Yesu arakomeye ndashwanyagurise neza tuzamura ibiganza ku mwana haleluya vuga ngo rendez-vous nejo no ku cyumweru dimanche iyi minsi ibiri isigaye ngo dusoze igitera utabona haleluya imbaraga udashobora kubonesha amaso ziko ziratembera hano haleluya Imana n'umugenga w'ibihe imenya byose ntibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugihe cyayo kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugihe cyayo Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ntibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugihe cyayo kandi genera umuntu wese
nako numota nimutaye basha twasoje ubuntu n'ukuri n'amahoro n'amafaranga n'icubahiro n'ubutunzi bibana namwe mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Bon voyage. Urugendo rwiza. utegerezwa kurengana imbibe washiriweho mu izina ryande na Yesu. Mipaka ikinabomoka. Bye. Ejo size tuzoja kubatiza abiteguye kubatizwa size muzoye mugeza nimbura rwagenda nimba bigenza gute saa moya nuteba uzosanga twagiye. Amen. Yesu abahezage. Nani mvuze ngo Yesu abahezage? Yesu abahezage. Yesu abongera yandi mashimwe. Yesu abongera yandi mashimwe bandugu. Ugenda uratwenzwa n'Imana, uratwenzwa n'Imana, uzogaruka utwenzwa n'Imana. Garuka ufise amashimwe ejo. Ukazosiba ejo. Nuzombaze birebe. Yuzo turi ku karago, ku murago, ku gasambi.